संस्कार संस्कृति व सभ्यता भे बियाजंगु छिने पादेसे थिथि जनजाति मध्येन आपला नखचख व जात्रा पर्व हनावयाजंगु छबु जाति ख नेवा ऐतिहासिक धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिन महत्व जागो नखचख व जात्रा पर्व त थैगु नेवा तेगु मसिक्का नापनाप चिपुर्खा तेगु चिन ख जजलपा छिगु नेपा च्यानल न्यावया जाजो नेवा मसिका सोयासना दिपी सकल सोकमी भाज मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा गुनिला अथे थैगु गुला थै गुनिला खगोया अपभ्रंश जुया गुला जुवंगु ख थैगु थापुदु वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार थो पर्व या त छगु महत्व जागु पर्व या रूपे वर्णने नातगु दुसा थो पर्व बौद्ध मार्ग निवातेस दक्षिबे ताहगु दान धर्म या निकथ हनावया जंगुदु थथे थौय जाजो सजिमिस गुलाथो पारो निसे यलाथो पारो अथे थैगु श्रावण शुक्ल पारो निसे फाद्र शुक्ल पारो लक्षित कन्हैगु गुला धर्म विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु गुला धर्म परम्परा जुजु विक्रम देव न्याका थकुगु ख थैगु कथन दुसा गुला धर्म नाप प्रत्यक्ष स्वापुदुगु गुला बाज वो नेकु फैगु परम्परा जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल न्याका थकुगु ख थाई स्वादिस थै विषयले छगु रिपोर्ट बौद्ध मार्ग निवातेस तक्ले ताख गुदान धर्म निकथ हनेगु यानावया जंगु छगु पर्व ख नेपाल सम्मत कथ गुला छिगुगु ला अथेथैगु महिना ख गोपाल वंशावली कथ गुला खगो गुनिला पाखे वगु ख नेवया तगु दु वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार थो पर्व या त छगु महत्व जागु पर्व या रूपे कया तगु दु गुला थका गुलाथो पारो निसे यलाथो पारो अथे थैगु श्रावण शुक्ल पारो निसे भाद्र शुक्ल पारो लक्षित कन्हैगु ख गुला धर्मय परम्परा जुजु विक्रम देव न्याका थपुगु ख थैगु थापु दुसा गुला धर्म नाप स्वापुदुगु गुला बाज वो निकु पुइगु परम्परा जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल न्याका थपुगु ख थाई सिनाचा कोचाका तक्ले नापा गथामुग चरे हनी थो नख या त कायमचा नख न थाइसा थन निसे हे निवातेगु नख चख सुरुजुई गुला सुरुजुसे निसे निवाते दान धर्म या जाझो न सुरुजुई थोय गुला लक्षिया दुने नाग पञ्चमी पञ्चदान गुम्पुनी सापारो मतया व बहिदेव वेगु आदि नख चख व पर्वत हनी कथा मुग निसे झिनेवातेगु नख चख न्याइगु जुसान नख चख या चह पह तासा गुला निसे न्याइगु खनेदु गुलाया लाथैगु ऋतु कथा वर्षा ऋतु लाइगु जुया अति क तानवैगु थिथि लोचा कया चनिगु वा वया अतिवृष्टि जुइगु अन्नय अभाव दैवी प्रकोप चल बनिगु खुसी बावया छेम्बु जुइका यंकी गुली थोइ प्राकृतिक रूपमा थापुगु ई ख थजागु थिथि उपद्र पाखे चिलावनेमा थैगु कथ थिथि धर्मकर्म नाप नव्याकरण पाथ्यागु नवग्रन्थ बनिगु व वंकीगु चलन्दु मेगु चिन्छलाया दुने याइगु धर्म स्वयान हो गुला बोले याइगु धर्म अति हे पुण्य लाभ जी थैगु मान्यता दु थुगु इले यागु धर्म परिवार सुख शान्ति दैगु नाप दिवंगत जुइथुङकुपी परिवार जन्तन सुखावती फुवने बास लावने धैगु जनविश्वास दु
गुलाबले विशेषना ये स्वयंभी लक्ष्यंक मेलाजुई थुगु इले थन गुला बाजा थाना थ्याथास भक्तजन्त वेगु याई बहेजुया थनया लकसा अतिहे नै पुसे चंगु खनेदै बौद्ध मार्गित बाहेक मेमेपी थिथि धर्मावलम्बित न गुलाबले स्वयंभी भनेगु याई गुला धर्म बौद्ध मार्गितेस थथगुहे कथ हनाबगु खनेदु थो पर्व विशेषना गौतम बुद्धया गुन्यात लुमंका हनावया चंगु ख अथेहेजुया भगवान बुद्धया प्रतिमा दुगु हरेक ठासे भक्तजन तेगु उपस्थिति खने दैसा थिथि बाहा बहिया दुजा देश गुला बाजा थाना बौद्ध स्तोत्र पाठ बौद्ध दर्शन तुत आदि बना चाहिले गुयाई तापक्क बने मफुपिन्स थ सती थ्यावना चैत्य सेवा चिभा आति दुथ्या सुथे वा बहनी तुत वना नाम संगति पाठ्यना चिभाले मततया चाहिले गुन याई बाहा बैले सुथे बहनी बुद्ध पूजा न्यानाजुनी थिथे बिहार अथवा ट्वाले भन्ते त पाठे बुद्ध धर्मय ज्ञान उपदेश बेगु कथ गुला धर्म देशना ज्याझो न न्यानाजुनी स्वयम्भू पुराण कथ गुरु शान्तिकाराचार्य या आज्ञा कथ स्वयम्भू ज्योति या तत्वपुया स्वयम्भू धर्म धातु वा महाचैत्य देकुगु ख थैगु थापुदु गुला सेवा अथवा गुला धर्म थका थोय चैत्य या त सेवा कथ हनावया चंगुदु उकी गुला सेवा या त चैत्य सेवा थका न थ्यागुया गुलाय थिथि बाजाउँत मध्ये दक्ले न्याइपुसे चंगु व आकर्षक बाजाउया रूपे ता बाजाउया त कागुया थो बाजाउया त बुद्धकालीन बाजाउया रूपे वर्णन या नात गुदु थो बाजाउया त शाक्य वज्राचार्य व तुलाधर तेस अप्पोयना थ्यागुयासा मेमेगु जाति तेस न थाना वगु खनिदु थो बाजाउया त पवित्र बाजाउया रूपे न कागुया थो बाजाउया त भगवान बुद्धया दक्षिणे योगु बाजाउया रूपे न कागुया थो बाजा नेकु जात्रा अथेथैगु मतया जात्रा बाहा बहिया बहिद्य दर्शन व पारो फेबले थ्यागुयाई थु कथ बौद्ध संस्कृति नाप थो बाजाया आत्मीय स्वापु खनेदु गुलाजक विशेष रूप थाइगुनी थो बाजाया त अप्पोयना गुला बाजा न थाइ थोय गुलाय छोले श्रावण शुक्ल अष्टमी खुनु येले पञ्चदान हनी पञ्जास्तिय च्यानुलिपा अथेथैगु गुम्पुनी खुनु गुताबु बया पाटी देका तोनिसा सुतनापा ब्याचित ब्याजा नकेगु थका ब्याचा बोतै अथेहे थुखुनु यलया गोपीचन्द्र महाविहारे तगो जाकी व चिगो जाकी बोयगु याइसा गुइत बैले गुइत नकी व बहि छचाखेर बेलपो वइ अथेहे यलया पोन्ती महादेव पुगले तैसा थुखुनु थन तढङ्गु मेला जुई गुलाय अवधि दुने निवातेस अनेक नखहनी नेपाल सम्बत कथ गुला छिगुगुला अथेथैगु महिना ख वर्षा ऋतु लाइगु जुया थोइले तानैगु नाप अनेक प्राकृतिक प्रकोप वयाचुनी थजागुहे थिथि भए तरे जुइमा थैगु कथ धर्मकर्म नाप नाप नव्याकरण पाठ्यागु नवग्रन्थ बोनिगु वो वंकिगु चलन्दु आधासा ज्याजुले दिपाय इजुइ त्यंगुदु दिपाली पा हाक्न थोय विषया पुवंक रिपोर्ट च्यादि फै उकि आयत पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छ ज्याजुले लस्कु सेनाचुना छिसौ सयासना दिगु ख ज्याझो निवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले विशेष सेना गौतम बुद्धया गुन्यात लुमंका हनिगु पर्व गुलाय विषयले तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट नेवाचनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषया पुवंक रिपोर्ट
पारुनिसे मतया पालागु त्वाल बोगी वनिगु चलन्दु अथेहे मनुष्य थुङ्का स्वर्गीय पासल्यामा थका जन्मे छक जुसान थल्या हिति स्वे मागु व प्यापुको छिमा थैगु किम्बदन्ती दु अथेहे गुलागा पारु खुनु दक्षिया दुने सिपिनिगु नाम सापारु वनिगु द्वितीय खुनु यलय पेङ्गथु नाप थिथि बाहा बहि चाहिला मतया वनिगु परम्परा दु अथेहे पञ्चमी खुनु यलय राजोपाध्याय समुदाय पाखे उपाकल साया छेगु याई थोय कथ भाद्र कृष्ण अष्टमी खुनु कृष्ण जन्माष्टमी हनिसा त्रयोदशी खुनु जुग चर्य थका ये पञ्चदान हनि दक्ले लिपा अमाई खुनु अबुया फासोगु याइसा कने खुनु गुला धर्मको चाहिँ गुला धर्म या त त्यागशील धर्म थासा छुन पाइमखु छ्या थासा गुला लच्छी गुलिस्या ला खे न्या एला आदि तोता शाकाहारी भोजन याई धर्मे मन्दुपी सकस्या अष्टशील अथवा पञ्चशील पालना याना बुद्ध धर्म व सङ्घय सरने वनी गुला लच्छी स्वयम्बु अजिमा देवथे कल वनिगु छा हेकेगु अथेहे मेमेगु पूजा या मजे थैगु थापुदु गुना बले स्वयम्भी दिव्य रश्मि पिहावैगु श्वेत वनि पिन योक्को हेदु पावैगु लाजुगुली सर्गते सुपाचे स्वयम्भुया किपाथे खनेदैगु जुया दिव्य रश्मि पिहावगु थैगु जनविश्वास दु गुला बले थिथि अप्स जनि पिन दु गथेकी मैं अप्स य अप्स व न्यानो अप्स आदि थुपी मध्ये न मैं अप्स अपोहे थकुगु व लक्ष्यङ्क चनेमागु खनेदु अथेहे गुला लक्षी देव थ्यागु चलन नदु थथे देव थ्यागु थका सुतनाप्पा मोलिया निगु वसत पुना शुद्ध याना थ्यागु याई हाकुगु चा देव थ्यागु थासा तया थाइसा उकी न्याग वा छवा आख्य तै थोछगु अतिहे पुण्य जाख गुला बले थ्या थासे थथगु परम्परा अनुसार नेकु पुइगु चलन्दु नेकु पुइगु धार्मिक परम्परा नेवा बौद्ध समाज श्रृङ्गफेरी पुराण व अवदाने बाख अनुरूप हनावया जङ्गुदु थो बाज मेय नेकु पाखे देका तगु छगु विशेष प्रकार बाज ख गुला बले जक पुइगुली थो बाज या महत्व योक्को हेदु थो बाजा सांस्कृतिक मूल्य व मान्यता मेमेगु बाजा स्वयान अपो हेदु थो बाजा परम्परा महाभारत काल निसेहे न्यागु ख दैगु ख ग्रन्थे उल्लेख जुया जंगु खनेदु अथेहे श्रृङ्गफेरी अवधान कथ गुला लक्षितक जिभा चैत्य बाहाबही ठुर स्तूप आदि थासे सुथनाप्पा नेकु पुया परिक्रमा यागु परम्परा दु थोय परम्परा कप्ले निसे कथेना न्यात थैगु विषयले श्रृङ्गफेरी अवधाने नेवया तगु छगु बाख थथेदु परापूर्वकाले शशिपतन नगरिया सिंहकेतु जुजु पशु पन्छिया हिंसा याना पाप कर्म याइगु जुयाजन थ स्वामी या पाप कर्म खना महारानी सुरक्षिनी सिंहकेतु जुजु या त बनेगु अनेक कुत या त न सफल मजुल छनु जुजु या मृत्यु जुल प्राणी हिंसा या नातगु पाप जुजु वहे नगरेन्तु मे जुया जन्म कावन जुजु नापन्तु सती व मरानी पतिव्रता व पुण्यानुभाव युक्तम जुया वहे नगर्या छम ब्राह्मणीय गर्व मानव जगतेन्तु जन्म जुल वया त रूपवती थका नाछु त छगु अजु चाया पुगु ख सुजुल थासा जुजुया जन्म वहे ब्राह्मणीय छेदैना तम मामेय पाखे जुगुजुल रूपवती मेया त सुसाकुसायना त अधिक यागुजुल छनु पूर्व जन्मया कुकर्मया फल व मेया त जङ्गली जन्तु तेस स्याना लाजक नया वेलेङ्का थकल थ यम मे स्याना तौगुनी नुगा मछिङका बिर याना जङ्गु थासे सुपारङ्ग बोधिसत्व बिजाना पूर्व जन्मया सकता खकसेली थ भात धकासीकी बोधिसत्वय वचन्यना रूपवती फियाकु चैत्य निर्माण याना छपु नेकुती जल ह्याका मेगु नेकुती
बुद्ध धर्मसँग तीव्रत नयाँ उच्चारण याना नि छनु तक चैत्य प्रदक्षिणा यात थो धर्मय प्रभाव व चैत्य रत्न चैत्य हिलावन नीला छाया जङ्गु नेकुति छम पुरुष उत्पन्न जुल वही पुरुष रूपवती ब्राह्मणीया पूर्व जन्मया भात जुजु सिंह केतु जुयाचन पतिव्रता धर्मया कारण मन तुनाथे निमेसिया निम्ति पु थकामसिका जीवनयापन यानाचन थननिसेहे दिवंगत प्राणीतेगु नाम नेकुपुया त्रिरत्न नामोच्चारण याना चैत्य चाहिलेको प्रचलन न्यागो खधैगो थापुदु नेकुति बिहावमा पुरुष लिपा भद्र सिंह केतुया नाम प्रख्यात जुल अतेहे थननिसेहे दिवंगत सदस्य तेगु अस्थि गर्वे तया चैत्य निर्माण्यागु चलन सुरुजुगु खधैगु थापुदु थो बाजाया परम्परा सोनि गया मेमेगु थासे न दुगु जुसा दक्ले व्यवस्थित रूप ढाका वया चंगु यल नेकु मतया सञ्चालन समिति ख यले गुलाया छोले नेकु पुया सुतनापा बगी बनेगु व मतया जात्राया थगुहे मौलिकता दु गुलाया दक्ले लिपाङ्गु दि अथे थैगु यलाथो पारु खुनु गुला बाजा खलत दापा खलत नाप निन्ने चैत्य सेवा यावनी पे सक्ले मुना पारो भेन्याका न्यायफुक्क कोचाकी गुयाई गुला धर्म नेवा बौद्ध मार्गितेगु नीति सांस्कृतिक पर्व ख सोयादिल गुला धर्म व थोय छोले थाइगु गुला बाजा विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट तुगु ज्याझो नेवामसिका छित गठेताल अतेहे थुगु ज्याझो छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार व निश्य गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथ थुगु ज्याझो छिस छिगु नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड देना सोयादिस नाप थुगु ज्याझो छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथय छ्याचा सुझाव नीति सपुत यादि त इनाप्यासे थौये ज्याझोस जी अनुसार ब्याटेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ